Haleluya. Haleluya. Reka tuzamure ibiganza byacu. Karirimba indirimbo bari badushishije ko gatonya mu gaturayisubiramo bivuga ati hari umurwayi, aho hari umurwayi ku kidendezi amaze imyaka n'iyindi, ariko umwami Yesu araza usanga aho amukura araheza.
Tuandane tuko kushirikire. Abandi bafite amashari, umutima yabo
mwahezagiwe abajejwe kudushigikira, Imana ibahezagire cyane. Hama duce dusaba buri shingiro riharure ratubwira ayabonetse duca tubashikiriza. Mwarahezagiwe cyane. Reka duhe ikaze rero korali y'abanyeshuri nayo ishike ngaha itwereke agakimani batubikiye.
Inyuma y'iyi korale hacakurikira korale Hoziyana aje muri Republic y'u Rwanda.
Glory.
twitegure gukorera Imana igihe kiraheze. Niyo ndirimbo Maria,
Sendo Cristo, sopamantiwe, sendo Cristo, la shikina era, sendo Cristo, Yesu nashimwe cyane. Wowe ku mukristo w'ikidambi w'Imana ntimwemera abumvise iyo ndirimbo Imana bayezagire cyane. Tugiye mu mwanya mwiza wo kwakirana.
Haleluya. Haleluya. Ada yang suka perbedaan masih. Sudah siapa yang mau? Haleluya. Ya terima kasih.
Abarundi baraciye ubwenge cyane bakera baciye umugani bakaryoshe nigahora mu bitaro. Yesu nashimwe cyane. Duce bugufi dusenga Imana mu kurangiza iteraniro. Turakubashe Mwami Imana, uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo. Ushimiye kubw'ibikorwa byawe byose wakoreye ahantu. Mwami Imana byagaragaye ko uri mu ruhande rwacu. Mu izina rya Yesu Kristo twagushimiye ukuntu wakuzaniye abashitsi. None Mwami Imana ikoraniro ryacu riragiye ahantu. Imana aze gukora igikorwa cyawe, wongere imigisha mu bikorwa byo wakora. Mu izina rya Yesu Kristo ndakoreza abaduga bamukujane nabo warenda amasanganya ngo Satani yari bamuzirimiziye. Mu izina rya Yesu Kristo dutandukanye kubw'amasoko y'imitima turicare kumwe, impego zisigaye kugenderanira. Tugushimiye ku byo wakoze, tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abantu badutemberereye mwakoze cyane, Imana ibahezagire. Kuri porogaramu mwari kumwe n'umurongozi wo kwaruka Felicien Rankunda, mwarahezagiwe, amen.